Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući, poštovane kolege, dragi učesnici, evo po već neki treći, četvrti put koliko vam se ja obraćam danas, ali sada u nekoj drugoj ulozi. Kao što ste čuli, moja tema je sveštenička porodica Zotović u Hercegovini od mitropolita Nektarija do jerođakona Damjana. Porodica Zotović predstavlja jednu od najistaknutijih svešteničkih porodica u istočnoj Hercegovini, čija se tradicija može pratiti kroz više vijekova. Njeni pripadnici nisu bili samo nosioci svešteničkog zvanja, već i čuvari duhovnosti, kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda u ovim krajevima. Kao sveštenici, oni su svojim pastirskim radom uticali na oblikovanje duhovnog života zajednice, a kao ličnosti sa moralnim autoritetom istovremeno su bili i društveni vodiči, čuvari običaja i posrednici između naroda i crkve. Posebnu važnost u ulozi porodice Zotović ima njihova dosljednost u očuvanju pravoslavne tradicije u vremenima kada su na ovim prostorima česta bila politička previranja i društvene krize. Od osmanskog perioda preko Austro-Ugarske uprave pa sve do ratova 20. vijeka, članovi ove porodice istrajavali su u služenju svome narodu. Njihov rad nije se ograničavao samo na crkvene obrede, već se ogledao i u prosvjetiteljskom i nacionalno-pastirskom djelovanju. Zotovići su, kao i mnoge druge ugledne svešteničke porodice u Hercegovini, bili prepoznati kao nosioci moralne snage zajednice. Njihova riječ imala je težinu, a njihovo djelovanje uticalo je na oblikovanje javnog mnijenja i očuvanje kolektivnog identiteta. Pored toga, kroz generacije su iznjedrili ljude koji su, pored svešteničke službe, bili i učitelji, kulturni pregaoci, pa čak i stradalnici u vremenima progona i ratnih stradanja. Značaj porodice Zotović stoga prevazilazi okvira jedne porodične istorije. Ona predstavlja simbol istrajnosti, duhovne snage i neprekinute veze između vjere, kulture i naroda u istočnoj Hercegovini. Njihova tradicija svjedoči o snažnoj ulozi svešteničkih porodica u očuvanju identiteta i duhovnosti srpskog naroda, ali i o kontinuitetu pravoslavne crkve kao najvažnijeg oslonca u vremenima iskušenja. U okviru svog viševjekovnog služenja porodica Zotović je iznjedrila više značajnih ličnosti, čije je djelovanje ostavilo dubok trag u duhovnom, kulturnom i društvenom životu ne samo istočne, nego i čitave Hercegovine. Njihove sudbine često su vezane za burne istorijske prilike i događaje, predstavljaju živo svjedočanstvo o istrajnosti i vjeri i predanosti narodu. Sada ću pročitati odlomke iz nekoliko, odnosno skraćene biografije nekoliko od tih najznačajnijih predstavnika. Prvi poznati Zotović u monaškom činu bio je Nektarije, rođen u selu Domaševo kod Ljubomiru kod Trebinja. Kao protosinđel mitropolita Savatija, on je pred kraj 17. vijeka preuzeo dužnosti arhijereja u dijelu Hercegovine. Njegova rezidencija nalazila se u manastiru Duži, a na čelu mitropolije bio je od 1693. do 1712. godine. Nektarije je bio u bliskim odnosima sa patrijarhom Kalenikom I, koji mu je 1693. godine izdao sinđeliju kojom su precizno određene granice njegove eparhije. Posebno je značajno njegovo nastojanje da obnovi razorani manastir Tvrdoš. U više navrata putovao je u Rusiju radi prikupljanja milostinje i priloga za obnovu crkvenog života. Njegova djelatnost svjedoči o snažnim vezama Hercegovine i Ruske pravoslavne crkve početkom 18. vijeka. Posljednji put pominje se 1712. kada se kao njegov nasljednik javlja episkop Meletije. Sada ću vam nešto reći o jeromonahu Nektariju Zotoviću. Jeromonahu, dakle, treba praviti razliku od mitropolita i jeromonaha. Početkom 19. vijeka drugi Nektarije Zotović, jeromonah manastira Duži, javlja se u istorijskim izvorima. On je stekao ugled u narodu kao branitelj vjere i crkve. U vrijeme rusko-crnogorskih borbi sa Turcima 1807. godine optužen je pred trebinskim pašom Sabitom Rasulbegovićem za saradnju sa Rusima i Crnogorcima. Uhvaćen je i zajedno sa
igumanom Teodosijem Nogolićem, igumanom manastira Duži, i nakon mučenja i saslušanja pogubljen je bez suda. Njegova mučenička smrt ostavila je dubok utisak na narod i postala je simbol vjernosti crkvi i narodu. Iguman Hristifor Zotović, sada nešto o njemu. Sredinom 19. vijeka manastir Duži je pod upravom igumana Hristifora Zotovića. Iako u njegovom životu nema mnogo podataka, on je ostao upamćen po događaju čudesnog iseljenja Save Kuštrova 1847. godine, kome je po svjedočanstvu Nićifora Dučića nakon 16 godina nepokretnosti vraćeno zdravlje. Iguman Hristifor umro je 1849. godine, a njegovo ime ostalo je upisano u istoriji kao dio živog duhovnog nasljeđa manastira Duži. I posljednji izanak te čuvene porodice Zotović bio je jerođakon Damjan Zotović, koji je živio vrlo kratko i živio u 20. vijeku. Jerođakon Damjan Zotović predstavlja jednu od najtragičnijih i najsvjetlijih ličnosti svešteničke loze Zotovića. Rođen je 1918. godine u selu Domaševo kod Trebinja, u uglednoj svešteničkoj porodici. Od ranih dana bio je vaspitavan u duhu crkvene tradicije i duhovne predanosti, što je odredilo njegov životni put. Kao veoma mlad, odlučio je da stupi u manastirski život, pa su ga roditelji poslali u manastir Visoki Dečani, gdje je stekao prva iskustva pripremajući se za monašku službu. Njegova duhovna zrelost i marljivost u bogosluženju prepoznata je već u ranoj dobi, zbog čega je ubrzo rukopoložen u čin jerođakona. Uoči Drugog svjetskog rata služio je u manastiru Duži, koji je oduvijek bio uporište i duhovno središte Zotovića. Kao mlad monah nosio u sebi radost služenja, pobožnost i skromnost, što ga izdvajalo i među sabraćom i među narodom. Izbijanje Drugog svjetskog rata 1941. godine donijelo je Hercegovini teške dane stradanja. Manastir Duži, u kome je boravio jerođakon Damjan Zotović, ubrzo je bio izložen pljačkama i nasilju, a bratstvo je trpjelo velike gubitke. Damjan se u tim okolnostima vratio u rodno selo Domaševo, gdje je sa narodom dijelio sve strahote rata. Iako mlad, pokazao je duhovnu snagu i spremnost da svoju sudbinu nosi sa dostojanstvom. Simboličan datum njegove smrti je 5. april 1942. godine na sami Vaskrs. Uhvaćen je od strane partizana i streljan bez ikakve krivice i bez suda. Prema kazivanjima savremenika, njegova smirenost i molitveno održanje u trenucima pred smrt ostavili su snažan utisak na sve koji su tom činu prisustvovali. Njegovo stradanje ostalo je duboko urezano u sjećanje naroda, što je oličavalo mučeništvo nevinih i duhovnu žrtvu koja se prenosi za vjeru i narod. Posebna težina njegovog stradanja ogleda se u činjenici da je kao mladić od svega 24 godine postao žrtva jednog od najtragičnijih razdoblja srpske istorije u Hercegovini. U njemu su se sjedinile sve crte tradicije porodice Zotović, duboka vjera, služba crkvi, ali i stradanje radi Hristovog imena. Iako je njegov zemaljski život bio kratak, duhovna poruka Damjana Zotovića je velika. Njegovo ime danas se spominje u okviru sveštenomučenika hercegovačkih, koji su u Drugom svjetskom ratu svojim žrtvama posvjedočili vjeru i istrajnost naroda. U crkvenom istorijskom pamćenju on stoji kao jedan od onih koji su svojom krvlju zapečatili pripadnost Hristu i Svetoj crkvi. Istorija porodice Zotović predstavlja živo svjedočanstvo o ulozi svešteničkih porodica u očuvanju duhovnosti, kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda u istočnoj Hercegovini. Od mitropolita Nektarija u 17. vijeku, preko stradalnika jeromonaha Nektarija početkom 19. vijeka i igumana Hristifora sredinom 19. vijeka, pa do jerođakona Damjana, čije mučeništvo na Vaskrs 1942. godine predstavlja tragičan završetak porodične svešteničke linije. Jasno se uočava kontinuitet predanosti crkvi i narodu.
Damjan Zotović svojim životom i stradanjem simbolizuje sudbinu mnogih mladih duhovnika koji su u vihoru Drugog svjetskog rata položili život za vjeru i narod. Njegova žrtva predstavlja sponu između vjekovne tradicije i stradanja, ali i podsjećanje da je duhovna misija svešteničkih porodica u Hercegovini uvijek bila neraskidivo povezana sa istorijskim iskušenjima srpskog naroda. Zotovići stoga nisu samo jedna porodica, već simbol istrajnosti i duhovne snage. Toliko u dosadašnjem mom obraćanju, više možete pročitati u radu koji sam već priložio. Hvala.